Guys, sarapannya udah datang. Ini ada salad, ada tomat, dan ini ada roti. Terus ya roti yang dipanggang terus dikasih margarin. Terus ada telur dadar, ada fish fillet, ikan ya guys, ikan digoreng. Terus ini ada mayones. Dan aku di sini aku minum kafe dingin. Oke guys, kita makan yuk. Ketemu lagi dengan Anak Jadin Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau sarapan lagi di Macau, Portugal yang ada di Samsuipo. Ini aku udah ada di di MTR, stasiun kereta Samsuipo. Ini exit A ya guys ya. Kita ngambil exit A, jurusan ke sana. Set. Mana? Kayaknya ke sini deh. Ya. Kita ke exit A, itu tempatnya itu ada exit A2. Oke, exit A2 kita skip dulu ya. Oke guys, sekarang kita ada di exit A. Nah, kita ngambil ke exit A, keluar. Nah, di situ exit A ada eskalator naik. Dan oke guys, sekarang kita udah ada di exit A2. Kita keluar. Nah, ini ada penyeberangan jalan. Seberangan jalan. Lurus. Terus aja lurus sampai ketemu jalan raya. Hai guys, mumpung hijau, kita lari. Nyebrang lagi. Nyebrang lagi guys, nyebrang. Kita belok ke kiri. Oke. Kita belok ke kiri, jalan lurus aja itu. Nah, kita udah sampai guys. Kita sudah ada di Macau, Portugal Milk Restaurant. Kita langsung cek menunya di sini. Ini ada menu-menunya di sini. Minumannya. Dan ini ada menu breakfastnya. Oke guys, kita langsung masuk aja. Tada, kita press. Kita duduk. Kita pesan menunya di sini guys. Ini menu breakfast. Kemarin aku pesen ini. Aku udah makan ini kemarin yang burger gede banget, big burger. Aku mau nyoba yang ini. Nyoba yang ini ya guys ya. Ini fish fillet. Kayaknya kalau tambah ini tanta $10 ya. Boleh ditambah ini ya. Nanti kita cobain yang ini. Lita ya, cái gọi gì lâu? Cháo tán. Cái như lita mày cá sập mặn à? Mì dầu. Hả? Mì dầu à? Kamu yum tung kafe? Ya. Hektarnya belum ada guys, katanya belum ada. Jadi nggak jadi nambah yang hektar. Kita nunggu ya. Oke guys, sarapannya udah datang. Ini ada salad, ada tomat, dan ini ada roti. Terus ya roti yang dipanggang terus dikasih margarin. Terus ada telur dadar, ada fish fillet. Ini ikan ya guys ya, ikan digoreng. Terus ini ada mayones. Dan aku di sini aku minum kafe dingin. Oke guys, kita makan yuk. Enak banget rotinya.
Seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. 'Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. When your nightmares turn to real life and the ground's filled up with landmines, we will face it, standing side by side. You know I'll come running when you need. I'm coming. You know I'll come running. You go to war, then I'm going with you. Pick up my sword, yeah, there's nothing I won't do. When you sound the alarm and the chaos is rising, leading the charge, yeah, I'm coming, I'm fighting. Swear on the breath that I breathe, I'll never retreat, yeah, I'll be your army. You go to war, then I'm going with you. Pick up my sword, yeah, there's nothing I won't do. When you sound the alarms and the chaos is rising, leading the charge, I'm coming, I'm fighting. Swear on the breath that I breathe, I'll never retreat, yeah, I'll be your army. Seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. 'Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. You know I'll come running. You go to war, then I'm going with you. Pick up my sword, yeah, there's nothing I won't do. When you sound the alarm and the chaos is rising, leading the charge, yeah, I'm coming, I'm fighting. Swear on the breath that I breathe, I'll never retreat, yeah, I'll be your army. Sekarang aku mau ke salon Samsipo, mau color rambut yang ada di exit B. Ini sekarang aku ada di B2, di B, exit B. Kita lurus aja ke sana. Ya, kita keluar exit B, kita cari exit B2. Oke.